Zdravo svima, dobrodošli u najnoviji video. Tema današnjeg videa je odgovor na pitanje Icemana koji kaže: Zdravo, početnik sam u fotografiji i koristim kit objektiv na Canonu 1100D. Moje pitanje je kako otvor blende na nekim mojim fotografijama ide do 20, kako je to moguće i da li radim nešto pogrešno. Kada kupite svoj DSLR, na vrhu imate onaj kružić sa određenim slovima. Današnji video je baš o tome. Koji je najbolji kamera mod za vas? Odgledajte video do kraja i otkrite. Ajde da počnemo. Zdravo svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ako ste možda ovdje prvi put, ja sam John Wolfrick i na ovom kanalu sa vama delim svoje višegodišnje iskustvo iz sveta fotografije, retuširanja, snimanja i editovanja videa. Zato se subscribeujte i kliknite like kako biste nadalje gledali još ovakvih videa i na taj način ujedno učestvujete i u giveawayu. Ja imam običaj svake godine za svoj rođendan, koji je inače u januaru, da napravim jedno darivanje i ove godine to će da budu Lightroom preseti, ali to će da bude kada ovaj kanal dogura do prvih 1000 subscribera. Mi smo na već 80% blizu, tako da obavezno kliknite na subscribe i nemojte da propustite šansu da osvojite jedan od mojih Lightroom preseta. A sada, koji kamera mod je za vas? Prvi mod o kojem ćemo da govorimo jeste Automatic mod. Verujem da ovo svi već odmah razumete šta je, ali ono što treba da naglasimo je sljedeće. Ovo je mod u kojem vaš DSLR ili mirrorless fotoaparat 100% kontroliše sva podešavanja koja postoje. Verujem da većina vas je sa mobilnim telefonom naučila kako da fotografiše i onda ako ste već odlučili da investirate u neki bolji DSLR kako biste imali bolje i kvalitetnije fotografije, onda je moj savjet da ne fotkate u Automatic modu. Razlog zašto ovo kažem jeste zato što fotoaparat nije baš toliko pametan da zna šta vi zapravo želite i na taj način on može da fokusira na pogrešnu tačku, može usred ovako recimo sunčanog dana da otvori blic i može recimo da određene parametre podigne i da vaša fotografija ne izgleda lepo i profesionalno. Kada ste u Automatic modu, on kontroliše 3 parametra koja čine zlatni trougao ekspozicije, a to su ISO, shutter i blenda. Na ovom kanalu imam video u kojima govorim detaljnije o sva 3, ali ukratko što možemo da kažemo jeste izaberite P mod. P mod znači da je on za profesionalce. Naravno, ovo je šala, P znači program i ovo je otprilike prvi kamera mod koji savjetujem da neko ko stvarno je baš početnik krene, zato što vi sada ovdje imate određene parametre koje možete da kontrolišete i prva stvar koju ovdje možete da kontrolišete jeste ISO. Imam poseban video u kojem govorim o tome šta je to ISO, ali ukratko ISO je osjetljivost senzora na svetlo, što znači zašto da vaš fotoaparat usred ovako recimo bela dana uzme i podigne ISO na veliki broj i da dobijete taj šum, odnosno noise, i na ovaj način vi možete da spustite ISO na minimum, što je u većini situacija broj 100, i onda će vaša fotografija da izgleda mnogo bolje i kvalitetnije. Kada ste u program modu, vi tada nemate kontrolu nad shutter speedom niti nad otvorom blende, što znači da će vaš fotoaparat automatski i dalje da ta dva parametra sam podesi kako on lično smatra da treba. Ali vi ako želite da budete malo kreativniji, onda možete da izaberete sljedeći mod koji se zove aperatura ili ti kako ga ja zovem blenda mod. Kada uđete u blenda mod, vi sada otključavate još jedno podešavanje, odnosno vi možete da kontrolišete ISO i blendu. To znači da će vaš fotoaparat automatski da kontroliše brzinu vašeg zatvarača, odnosno shutter speed. F broj označava koliko je veliki otvor blende. Ako je recimo f2,8, to znači da je veliki otvor blende i tada će više svetla da prođe kroz objektiv do senzora. A ako je recimo f22, to znači da je veliki broj i to znači da će manje svetla da dođe do senzora. Također, blenda utiče i na zamućenost pozadine. Znate ono što viđate na profesionalnim portretnim fotografijama? To možete da kontrolišete koristeći ovaj mod. Naravno, na ovom kanalu imam posebne videe u kojima govorim detaljnije i o blendi i o bokehu, tako da subscribeujte se i ne zaboravite da lajkujete ovaj video. Sljedeće na listi jeste shutter mod.
odnosno time value, kako se to piše na Canonu, i ovdje možete da kontrolišete shutter speed i ISO, a automatski će vaš DSLR da kontroliše otvor blende. Brzina zatvarača, odnosno shutter speed, može da bude brza ili duga. Ako imate recimo 1/500 ili recimo 1/4000, to znači da je 1/500 deo sekunde ili 4000 deo sekunde u pitanju. I također na ovaj način, kada je brz shutter speed, vi tada možete da zamrznete neki moment, odnosno neki pokret i akciju. Ali ako vi recimo imate malo sporiji shutter speed, onda može da dođe do takozvanog motion blura. Ali ako vi tokom noći postavite fotoaparat na stalak, vi onda možete da vašu ekspoziciju imate i čak do 30 sekundi i možete naravno pretpostaviti na ovom kanalu jedan poseban video i o shutter speedu i o dugoj ekspoziciji, tako da bacite pogled i na to. I ostalo nam je još jedno slovo, a to je slovo M. Šta ono znači? M označava manual mod. Ovo je mod u kojem vi imate kontrolu nad bukvalno svim podešavanjima. Dakle, imate kontrolu nad ISO-om, shutter speedom, nad blendom, white balance. Bukvalno sve je u vašim rukama da tada imate najbolju moguću i najkreativniju fotografiju. Vi ovako kontrolišete ekspoziciju, ali ako ste recimo u P, A ili S modu, tada imate dole ispod jedan deo koji se zove Exposure Compensation. To služi da aparat skonta koliko treba da one slobodne automatske parametre podesi kako biste dobili određenu ekspoziciju. Ovo obično stoji na nuli, ali ako podignete recimo do +3 ili -3, vi onda govorite vašem fotoaparatu koliko želite da bude vaša ekspozicija. Dok u manual modu vi ovo kontrolišete koristeći ISO, shutter i blendu. Mogu napraviti poseban video kako da kreativno koristite exposure compensation, ali vi kada koristite manual mod, vi imate, kao što rekoh, punu kontrolu nad vašom ekspozicijom, ali manual mod može da zahteva dosta vremena dok se ovo nauči, jer verujem da većini početnika u početku je ovo baš nejasno. Imate i user manual, odnosno onu malu brošuru koju ste dobili uz vaš fotoaparat u kojoj pišu o svim ovim podešavanjima, razne stvari, ali možete i da gledate moj YouTube kanal gdje govorimo o svemu tome pojednostavljeno, što znači subscribeujte se i nemojte da zaboravite da lajkujete ovaj video, jer na taj način me motivišete da vam stvaram još ovakvog sadržaja i u komentaru možete da mi napišete ako imate neko pitanje u vezi fotografije ili sređivanja možda fotografija. Također možete da postavite predlog za neki budući video ili napišite bilo šta, jer stvarno pomaže ovom algoritmu. Bacite pogled na playlistu ovdje sa strane i ne zaboravite da se subscribeujete, kao što rekoh, jer na taj način učestvujete u giveawayu. I to bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada stay sharp and stay focused. Paka, paka.